There's a believer in your name, and every saint in the house say, Amen, Amen, Amen. Be blessed. Because worship belongs to me alone, and he says in the end of the verse, because I am a jealous God. Don't make God jealous if you don't worship. Fatal fatu malanganga fia ni puta ya fo. Sa ni le tuol ni ta o dino mal ta o to mo wasta to felo inga. Ya wala ni fo ya o nanga. Mai pa felo ya malanganga fia. Ile eta ya o le poye maulunga. Il tato tunupele Samoa. Ya ile ngata ile usonga tu mompule ya fa pe fo ile motoslaia. Il falangfulu ya mai se o le tato motele i manua fatala fat foi o na le tua o lo fa tuluia i fioanga ma nu ona o le tala lei o tato tua silisi ese mas foi e fia fa felo iatu i fitua e o tato tunu o i la tou e ua pula la ngoto soifua mo tatou tu tausi ia malpaia o Samoa mai lava tu maunga se ia pai el tinifu fatalofa lo iatu malenganga fifia a felo e foi o tatou tu motu tu oi pe na ia inisio tatou tu motu ia o lo tonu ma papa ao ia o te o nei fatalofa toi malenganga fifia ia tu uma la noa pa fonga mai ai ia mamai moina le nei po klama ua a ese tofa e am telia le nei po klama no le puru nau mai le nga tofa na o mai masani ia mai se e kalesia mai la to e ka mato nga lue fa mai ina i tau fai se po klama e fa so ai mo le tunu le ngata o tonu o teronei ia e o tatu tu pele o Samoa ia fa pe foi inicio tafol klope lo a fium papa o inicio tatu pele ina yem fai ona ho ia ile sosani e ala ile fionga le tua ile tuspaia o lo fetalai le tua na te fa silina la na fionga i lo na swafa ma le nganga a malama i tatu ile fionga le tua ona whaingofia i foi lea o tatou o wala au ta pena i tatou le langi o lo wha moe nei ai leo kerusia numa me lea whatalofa tua i ma le nganga fia i nei tai ao le ngata o le au whafonga ia e whatalofa foi tono leo fisa mai se leo unanga ai la tou lo saunia le nei po klama fafte tele no la no la tai ni por clamo mo vaya so te tasi ia pe atal fenga ia mal finangalo le tua fafte mo sili o le ngoa ia o Peniamina vanga tai ia pule mautuli Williams ia o le ingo Peniamina o le ingo na lo il pefanau ia o le ingo vanga tai o le ingo vala aulna o si tuo si o matu nu e sang pol vanga tai ia sa mailon manaonga si o tina e vala wa ia ulo le ngoa o le ingo vala aula na ia e pe ona fasilingia e ne foi tao aftai mol fasili o le fasili pe falling mai o lo saili mai fasili tupuanga mal mea na soifua maola mai ai ia o teita e ola mai o le tama o le salolonga i suwai me o lo fiaitia malumu mai ia va pe foi fa firma fa sala fai o ia maulunga ia sua mali malainga mali toa ia me lo a fio e foi ia nisi o te paul tatu nu anga leile tua so niantu ia tu tope a fonga mai ni por klama o siotina ia o lotina
whanau mai I tia vea I le atua le pata te mai tai ingo I alang meli ia pue ia o le au brown I tia vea I ale pata ia lo tupuanga na mo le whafsili ia o te sau mai salolonga ia whape foi tia vea ia altina o se o tina ia o vaitomuli le whianga palauri. Ia, a o le I avatua le tali o na whasili ia e a foi o no so atu le titi le anga le na o au o lo o ngalue I le nei o unanga o lo ia isi o tolua ia ma o lo manofo mal tamai tai o simotu Salanoa au moi ulongo me le whionga tula I Amerika Samoa ia whape foi le whanau ia tō fitu le whanau ia tō valu I le siamatama whailele ia ai ua tō luasfun malua nei ia whanau o whanau o I mato umai o lo ngā lue nei au unanga ia maise o le sosani ia a wo ia mainga ia ma ekalesia lau tele I le whaawawina o nei polokalama o le sili po le atonu le au o le polokalama ma le whamoemoe o le polokalama o nei polokalama e pei o na sila fia ua tulai mai ia le ano noa I whesese inga mai le ngata o le whesese inga whaavao malo ia ai ua o mai foi tonu ainga ia le whanoa noanga o le foi ua o mai tonu e kalesia ia ni lava whaafitauli ma o le ano ngase ma whaafitauli e le umwhai no maua se fo le manatu leo le polokalama e le aia se fosili e o ma le fionga le tua po le upu whauina le tua o le nganga la o le polokalama ina ia whaasoa le upu o le tua awa pe foi na sila fia a whausu ngafa le tua e whausu ngafa e ala I na upu mai lo I le vangalia ione mua le whaasolonga o le whausu ngafa sa I le amatanga le upu sa I le tua le upu le aise mea na whaia le upu o le malamalama o le upu o le ola o le upu o mea uma le tua e whaasili le na upu le nganga na o polokalama nei ave le upu e fola ma whaasoa I nei polokalama e whesoa ni atu e whamama venga I nisi o lo mafutia ma sa I li fo ai o la whesoa ni ai le fionga le tua ala I launga ia mei swere ni o onga pe a tala whenga iai mal polokalama. Whaftai ia o le o langa o onga la tau na matamata mai la vai tutanga I le fioanga o tautu I motele I salafai mai o na tau fai mai lole o onga se o mai le Fifi Intermediate in St. Joseph ia ai te iwa mawala fia no e ulufale toi a onga tuspoia na whauina lea maua le diploma mai Samoa Bible College ia malangatu le fiti maua Bachelor of Arts degree se yo na whamaniaina ma malangatu I Hawaii le kape Bible College o le kape Bible College e whaipaanga ma le tato University foi lea o EMIBC I California I Amerika maua mai ai le Master Degree of Theology ia whape foi le Master of Divinity in Theology ia ma whauau e pēr le awanoa haoina se iao ina whamaniaina le Doctor of Divinity o le tausang fōlu o ia pēr umal tusi o lo tusi nei ia na taun whailea I leis whailonga le toe ia ai sosan mai le tua masal toi paunga le whailonga ia ona kai leo sina malolo sa voi le mutua ai whaftai le tua o le lava e malmalama le mafufau o le
Dr. Philosophy, ia whātau au luo. Ai o le sili o nau nei whailonga, ia lau i tū lea, o le whailonga lea, o na au te awai, mai na tau au ina whaapitoa lea whailonga le rabai mai uteia, o nau te lalo le ministry lea, whasoso niai mo le Prayer for All Nations, o mai ai atunu umalolangi, i tonu o le onga tonu o langi, i le meolo iai le ulumatua. Mantua foi o le whanau o le tua e ulumatua Israelu. Ia a whai mai le tua le ulumatua Israelu. O lona winga iai isi ana whanau. Le alala na i na foi mai le ngang pa ia na au mai ai e mua i le ulumatua. A mau e o tau le mana, whai le o tau mo le mau. A mata mai le ulumatua. Yerusalema, Iuteia, Samaria, se iau i tuluinga lo langi. O tuluinga la lo langi, o lo il tuspa ia, mai o lo taoto ai, ia le ngangana whaperwhitanga o Samoa, o le tuluinga la lo langi. Ia o le ala leo na whailonga o le whailonga leo ututong tau pātanga i mai. Ia o le Award of Merit, tau au mai e le Queen Elizabeth, ia mo leo au nanga lava, e ala, i le nei malai lo tauai le taua fa le aonga fa taua i le whiunga le tua pe foi un sil fia o leo sfulma le whanei aonga le ia malamalama Kape Bible College e au fiai New Zealand, Australia, Samoa ia e leo whaitauli ai Amerika, Hawaii, Alaska ia fa pe foi le aong fole tala i Afrika o ina longa luai se tasi o kolik o sunga yeti mangeo ia ai le sunga sunga mo leo lo ngulu nei Australia o tu na tele vai ngal ngaluenga o le failonga la lea ntau au ina e wala mai tupu te mai tai o na le mapu foi le tawana mai nis foi te mali o le mali la nei fa une le ave noa mai tu mai lo fai to ina ave ta sanga i Britania. Ia o le mali e sua whai a tau tua le utuli wha sapi o le whianga salonga. Ia mauia lea na mafuai o na mana mia loa ma sufi lo loto ma lui lo loto. Ia e tau whailoa e whaau whale le tau sanga. Ia e te iua ia ai le sao pe fa ngale upu le laki le pe fa ngale upu fa manuia ina ina utali mai le tua ia istanga te fa pena God's favor is upon each and everyone ia e foi nai tangata e lofa le tua isi ia e lofa muti vale ia tau pe fa tal fe ngai mal sil ole le misiona e pe yon fa silingia ole tau te lo ele fa infe ona fa mal te misiona mai te lo la tele foi leo nisi e pe ona ole le malama e ma foi no fai fili ma pe e tangia misiona ai ole misiona ole tau fa matala ina le upu salmo ole upu salmo ele ainga ile sala ole to tele la tato e tau lole salmo, o ne tangi masusu le, ai au mai fafuanga sala, pe e fōlinga mai a inga salmo i ang sala. Ai a whai o le ang sala o le salmo, o le na winga lai ang sala fo i le tua. A wanga salmo fo i le tua i na ue whai o le tangata. O le salmo, o le whau mua lea na saunia i le tua ma whaanga ai o ane. Salmo ua lata mai le malo. Ai te ua whanau mai su umalona whao so songa. A lona whao mua fo i lea. Sala mo wa o mai le malo. E lua la e ia whao punga ese na iai. Repent for the kingdom of God is near. And repent for the kingdom of God is now here. Iai la ese senga lua. Le mela le wala mai ai sili po le al misiona. Le misiona ina ia mawhai ona feliu wai ia le tofā ma le whaututanga ana i tātou tunu
i te mama tina ia me foi te mali im foi la un foi tu mo sim sa wa mo ma losio tatu tunu le anga na tatu so I fu ma ia ma tatu wola mai I le ongo me lotu religion mai ma le fa alo fa mo le tu so mo le fisili religion e le o se mea le tua mai le I faia fu I le tua religion is of the devil or invention of the devil o le mafuanga na faia I satani mea ia inga ia e tai pe o talonga foi le lo pileki e faia la ko ti ko rana foi le fa se game plan pe fa pe ngale fina ngalo le tua o mo fa ta auto la fa na wi su e to e fotai le malo ia sa lo satani pasi mai longa ti ko rana e ton ia le la ta o tatu o me lo tu por religion ai lo fa mai le tua ia mo se mala maanga o le winga lo mo it's very simple as if you fear change your thinking sui le mafo faul tangata wa tala tatu foi mai sui le loto to telefoi o tangata o loto no mai ia me o loto ia o ia tala ile fa mamia tina lava foi mai te tele tatu loto mama los tatu loto ele foi mo se fa mamia wa ele se si ua ma fai na mai fa fo no loto on tilo le ia pola te le no loto ele no winga la ele fa mamia le loto a fa po fei le loto e po por fata fa mai mo fo I le loto ele ngo fo I se loto ai mo salo wala nga fa li liu sa mo loto ngo fo I ngo fo mo fa sa mo le loto fa palangi ile fa palangi your heart ale heart la to le totonga na fa ile tu na talia ina le toto mo fa mal toto mo fa sol toto mo tu fa toto ya la toto ile a inga la le heart ile loto ele ngo fo la io mele ngo fo le moa ngo fo il chicken ngo fo I o le loto o lo manino tu spaia o le mahu fau o le matou la misiona ia sufi le tangata ina ia mawhai un sui lo mahu fau a wai tolu wa vaenga o suinga o le mea reta o le mahu fau po loto mo mua a fasa mo le repent o le mo ai a fa a winga la le repent sui le mahu fau sui le tu langa it's a change of mind, a change of standard, and a change of position. Sui mal tulanga, a sui la meleon tatu lolea. Ele sau ia sui au mai se lotu, na sau au mai le malo. O le matou la manu lau ti, o le malo le tua, o tatou o tangata nuku o le malo le tua. Pe o le menga le tau mwhai tuai nei. Ele I whapenga whana, nau tatou o mi eskengi. Nei, na awina mai tatou, we were sent here. We were sent here for a purpose. Ngalang awina mai tatou, unga iai le mea, mga ole tua tau te whaia. Masala whaso solo tatou por kalama ngeo la amtalia, nufai ngofia leo mtali o fisiri whapenga. Oi, o fete sa wai. Le ale mafuanga o iai la langi. Le ala u mea lainga. Wa whangau mai la langi. A whea foi lea tanga I etu iai. Whea uma ngei la langi. E pe matou ngā misiona, manu lau tinga, o lo tau whai etu ai, ia le mission, al tato por kalama le nei. Ia ele whai ngofi fo ina fsili, o na rei voi na sila fia, ese ia tangata o lo no foi sa mo I taulanga, ese foi tangata o lo no foi le vau matua, ia mai se o nuu I tua, tai pe foi ngei, sa urban areas like to ya se foi vaenga tu la lata anga ile city ole tam vainga ina ia mfai ona fausia ni kalesia ele o ia se nganga fo ile pe no so atu I me lotu religion lotu ese ma lotu re se upusa mo silfiel tatu tunu lopu o lotu au fia ai le atu polinsia atoa. Pe foi na silfia a fa pe esa valia el tonga a te valau el tonga pe alu fea. Tali mai foi el tonga el belotu. Ya va pe la agua ni tonga ngai valau le ma si ai te kar diferia. Ya tali mai tonga ya to ai te wal ke lotu. Io ke mo ke lotu. Io ai ke mo ke lotu. Ko au mo fa na ai ke mo ke lotu.
A e tau noa vo il fiti, o le tali vo il lotu. Pesa vale mai il fiti, e te fai vo ia il fiti. O fea e alu iai, ia tali mai vo il fiti a o le lotu. E sa vale lo il fiti e vala, au salako i dei. Ia tali mai fiti a au salako ni lotu. Io? Au salako ni lotu? Io? Asa foi lá e te whalongo ai ai. Ni sambura vina kana kalau, sambura vina kana kalau kau kaua, sambura vina kana salako mai ni lotu. Lotu le konga, lotu le fiti. Atal no mai niwe, lotu niwe. Atal no mai tu valu, o le lotu foi tu valu, o le upu la le lotu. E leo se upu sa moa. O le upu e launga ta sia ai, lea tu polinsia. Ai ai mo tapua inga, peo na sia fia tatou. E ai tapo inga le Islam, e ai le Pura, e ai le Hindu, e ai le Pahai, Rajavajas, Confucius. Mea umaya ka religion po, mea umaya ta o lotu. Ai ese mai nai le kalesia o le malo le tua, it's a kingdom of God. Ma o le mea lea, na sau le tua e ala ia Yesu. Ina ia toi fuata ina le malo, sa fale tonu o ngau atamu. Mea ngai titilo i tuspo ia foi mai, ua whanau mai mo i tātou tama. Ua fō ina mo i tātou le atali. E ilona ua le malo, government. E ilona ua le malo, e leo foi mai e ilona ua le lotu. Ne ai o le malo. Si, a titilo le religion was never in God's plan. That is not his purpose. The purpose of the tua is a government. It's a kingdom. O le problem for ngā le whea ngai nima lalangi, it's a governmental problem. Unless it solve it, a tolu e mea lea, ngā whai ngō whia fo i lea. Wha whea lang solve, e solve le government a le tua. E tilo la e peo ngā wha fsili. O te toi fsili atu e tali e fsili. Wala fsili. Why do almost every nation have election every 4 years? Te lela ngā fsiri. O ani tamai, o ani ala ngā manua, o mafua ia mea. A fo in lea fai tau miliona tupe alu o ngō ngei mea. A le ngata i lea, walu mai taimi o tātou tangata. Everyone, every human is preoccupied by election. So millions of dollars o le alu elections. The question is why? Aisea, o mafua aisea. People do not trust their leaders now. They do not trust their government. They are looking for another leader, and they are looking for another government. And that leader is Jesus. That government is the kingdom of God. Leo toi mamau. E pe falling mai life si, o tali nga. Tau mo fai ai na ia fat tu tato e kalesia. Mai o taimi nei. O whawai ia sa mātou whamalu. E le whapea ua mātou whatu ese ma le Assembly of God. Le ai. Sa mātou talo sanga iu te tai o le Assembly of God. Ina i whai mātou ministry ma la o le Assembly of God. E whe soa ni ai. Ina i tangata fo ia le o fio mai tonu o le AOG. Ia e mwhai na maua mātou sota inga ia aunga. Ia e peitai. Ia e... Whau maulava le to whama le whau tu tanga fōi e tasi le AOG, e tasi le mtanga. Nuenga, ia le ala le whawai le mātou whamalu o le AIM po le Akape International Ministry o na tau whailole o mātou ina iati na e ni e kalesia ma e o le ala le o a onga tuspa ia e peo na fsili ia o ina le tangata ina ia suilo na mahu whau ina ia aone i to e polonga tātou. Tala le tu e se whaingu fie. Mai leo se tala le mafa, tala le mama, a tātou ai wha ama mawhaina. E se le mama o whainga Jesu le tala lei. E tusa ma le sfuluma le valu nei e kalesia o i Australia, le Akape International Ministry, ia ai o nei i New Zealand, ia tusa leo o sfuluma le wha nei. E tolu leo i Samoa, ai leo whaitawina ia Alaska, Amerika, ma Hawaii, ia o iai le kalesia i Afrika,
ia sunga Moses o lo vaia o le man lo tila na ia mai se o le taun whainga e amatamata ia ao ina tangata ia suia le maho whau lotu ia maho whau whale malo le tua tātou tangata o le malo. We are sons and daughters of a king and we are citizens of a nation. We falling on my we are children looking for our father, and we are citizens looking for our kingdom. Ole ali moa, ma ala foi leu te loa. O lo mafua frustration po leita ya matinga. Ya istanga te awa ve ma terrorist la to ainga. Ya ona e menga misi, anga moa menga misi. Ya ai umanga ya. Ya per sosonia tu le vaenga mo sili. Wa yai me o fatulanga pe ne fa malule aim ya ma wa yai tatu kalesia tu fatasia kalesia le aim la langi te mil nei ya mal fast fu leono te nei ya no le ava no le tu in mai fe tu isa kala ile au mai mo ai mai se o lo fa fonga mai nei por kalama o te tal sanga tuai malenga mau lalo malenga fa lo alo o nei leo ia tau se atoa ai atonu ye mea o lo e sila fia o te leilo me atonu foi ye nai mea o leo te lo e te leo sila fia ia ma le wala na na fo mo foi ai ta ua le tua ne ia o nei tutusa ta ma fau awa fai o te loa uma mea te sila fia o leo ngau na e soifua. A fai foi e te sila fia uma mea o leo te loa o leo ngā foi lo wola. Ai mafua le tala unga tala sangatu. Ia whatanga mailo awa noa, whatanga mailo loto polo mahu fau. A tonu e fisosan foi sau whasoa e whao popo i lo sila fia. Ia e fausia ai pel tatou taun whainga lo taun whainei. E sa ili le ola e whawau, me lea o te tāu sanga toi leo whafonga, ia lea se auaunanga o lea mawhai na whaso atu nei polo kalama, ia e talia fia, au e te tinga, tonu e au ngā foi ia vaila au tinga, e mā lo se mai. Wa nisi o teimi tau te musu inu ia vai sa moa onga whai mai o onga mai a awa mai whiu ia alu te lea vai whape ngā e malo lo ai o tātou ngase pe a whai e wha mau lalo tātou loto a wole vai mai tangata wa use lea e vai le whio ngā le tua tātou alo lofa foi i nai tātou uso mai isi tāpo inga tangata musilemi, tangata hindu, tangata puta, tangata pahai o ato i ngā tangata whapea e o ai a tātou Kirisiano. Tangata sa ili uma tātou. We are searching for the same thing. The Islam is searching for the same thing you're searching. Hindu, Buddha, they are searching for the same thing you're searching. Pai wale se senga, o na wa tuta o lato vai o. A wa tuta la o lato vai o. It is the result of their searching. Pato tātou te whesosoni ai, e hala i le upu o le tua, anga le mai le tua, o la whaanga i le uma mo o tau e mai se le tunu pele o Samoa, o le tatalo whai pēa, ia o ngā nei polo kalama, i nei mwhai no o tuai se whesosoni, o ai se ua mawhtia, ngā se ngase o tino maho whau e mai se o le nganga, ia whesosoni atu le upu o le tua, e wha mama venga i o tinga. Ia alofa tele mo tātou tunu, ia no leo au mai le awa no te wha mawai mwhato whātua i atu tau. Ia ai halo mai, ta pena mai fo loi, e a mata le tātou por kalama, ia au i lunga lo loto fia e talia le tātou kalama. Ia e alofa foi, ia huni e wawetinga, ai tate whasoa whaitasi e mau ai tali o mea lo emna mea ma o mana mea ia e alofa tele atu mo la whafonganga ma lau mai moanga
i le suafa pele o Iesu o lo fai wo a inga mai kalesia ia ki mai lau au le vai sfou ia tātou wha longolongo i spokala ma fou o le a saunia ia e nei fo ia nanga ia soifua o na o Iesu